Maralo soifua Tala Fou o Tala mai Ausetalia. O le paramia Australia Anthony Albanese whaatase mataitai o Britania ma Amerika o tuina whaatasi mai salato pepa o whamtalanga i lea soe whamna tuai le tolu wa ile nei o tausanga le marienga le AUKUS ma fola ai e ono whaapopo isi atunu i le nei marienga i se teimi o iluma. O lalo stasio vaenga o le nei marienga e whaonga ai Australia le o atu le tolu sala wono survaru pidiona a o le io o le lua afe 5.5 e fausia whaatasi ma American Britania ni wa a maulu wha niukiria i Adelaide. Whai maire pepa o whamtaranga o lo so taipea i le AUKUS matunu e peo Kanata o New Zealand ma le Republic of Korea o lo sila i awala e mawhaiona ngā rue whaatasi ai. O le AUKUS agreement na mo i whaala rua le lua afe rusutasi ma le wha moe e whaatuma wina so o tanga sa o loto matatala mo le Indo-Pacific. E whaita wafe tangata whainga ruenga o fuafua e whaapotopoto i lea so, mo sa lātou solo te te e whai e mere pone se ngā yoinga te te atuai i le tūranga wa tūra i mai le unia tangata whainga ruenga le CFMEU. Whai a lea fuafuanga i le mai o se whaatasinga na wala awina e taitai o le uni na wha amalo lo nei, mai tō tele na awai ane i Brisbane i lea au na nafi. O li pate le so tō tele atu rāra au te te o le apa ai e le so i mere pone, pe ono atu rāpa le valusuri mawhe tangata whainga ruenga. Le o ngā tono le taulanga e whaatino ai la tō whinaunga i le so, wara māsina taruai e whaita wafe tangata whainga ruenga i Brisbane, Sydney me le pone, na tu ua mea whainga ruenga ai awai umane e whae loa le te te, i le whae unga le malo na whaia e wha muta ai le CFMEU. Tā wale a whia ioni kengi te pasika i le uni, o stasi leo mafuaanga langolango i le whae unga le malo. E tō whānea li ua mōri e se whalablawe na tawhanai, ni ari se tō olua ni no fuanga SEP Claymore le tui sau teo sini i le māsina taluai. O whailua le 7 News o whalablawe i e lua no fuanga na tupua i le so tolu o kuso o le isi i Highfield Park ma le isi i se whale olua e latane lava i le no fuanga. Pai mai au le tawhanaina li e tō olua sa whaafefe i tutonu se taavale, whaonga i se whana ma ave atua i e no fuanga. Na whaapave atu le whare mai i Liverpool mo tong fitinga o le isi e tolu su tausanga sa i se tūlanga le leipea le i tinga ina telo na manuanga se i vanga nā le lua su riva tausanga sa tinga ina pe i tai watoe manuia umai la ua. O le vasa nei na whai aiso e suenga leo leo ni whale i Western Sydney ta pu e iloari i e tō whaa mō lia i mōrianga le taumo whai fasioti o le wha o rima ave wha malosi o tangata ma le whai o ni ngā yoinga wha sultu la whono. Whai mai leo i lātou ia e whai si o ngaonga o lātou soni ngā tū la whono ma o lo te ena le tatala i tua. O whautua ina se ilo ilonga sa whaia e le malo e le tatawana le to tatongia o le vainga o tamaiti no fuanga o child care centers e o whaide au unanga mo a inga i lalo ifo le valusfuru wafe tupe maua a toa ma le whao popo ni fesosoani mo isi. Ta wale APC le so o le Productivity Commission sa whea ngai maranga ruenga le ana tōwhia i le malo ma o lato whautua ina iloa le tūranga. Pa mai a lātou o le whaatino le tūranga lea o le tatongia o child care mo a inga e titi tupe maua o le asitia i fwoi ma leo whautamaiti ia no fuanga. Whaelo ataruai e le coalition e ono o atu le ono sutoru piriona le tau o lea ngā yoinga i le tala whaatatau o le tupe i tutonu o le sefuru sanga. O se tamaitai mai Adelaide wa liputia e ono avea o le tangata mua lea o le amoria i lalo le tūla whanofou o Australia i saute wanga isa o lawa i tangata mātutua e una ia tamaiti e whaatino solu tūla whono. Le tamaitai pe na liputia le 9 News e toru se furu whātau sanga mai Devon Park na pu eina whaatasi mani tamaiti se to orua tua ia ringa oi suru ono mara suru tau sanga le mātutua. Tere ngā o inga na maua i mepo e ata o lo o hawhia i lato wia o le isi ngā o inga mulimuri o le ngā o ia lea o le Mitchell Park Pharmacy a ve sia mai ei tupe mai si o loa. Whai mai leo le tūle manuia o le hawhia atuai ma lea tama i tai matua e le ilewa neo na pāsia tū la whono fōu ia e anga i sao i tangata whapea e whesosoani i soni ngā tū la whono tamaiti pe rato te whao ngā fwoi tamaiti e whaatinoa i soni ngā tū la whono. E leo mwhawhana tala i tua ma lo whaataria la se whaai unga o le mata upu. O le poana nei o le ātaritari ai fo e le toʻatele i Ausetalia le vai o le supermoon, o se teime vai ai le ātoa o le masina pe fo na sila fia le toʻatele. O li poti le tamai mo taʻawai o le tala whaanono mo tangata Australia o le nei tausanga, o le aulatou le vai le lunar eclipse i le tausanga nei, ona le aaliari le teime o loo ao, ma le whaingo fia o na vaia.
Peitai le taumata le ailoa le leifo i le tele ni ata e tuuina e tangata i lunga o pengta whaelangi ma le social media mai isi vaenga o le larangi. O le vaia o le atoa le masina i Ausetalia ua tā ua po le te o le ono le afiafia nā nei i le tele o nofuanga ma le amatua i mata ina se vaenga i le kiria o le langi ia mātangi ai le mātanga o fie o le atoa le lei o lea fo i fuafuanga a le atua sirisiri ese. Tala nā le Radio Samoa mai Ausetalia